Akariba thirurujene batongeretwe ni MCA wao Julius Kabera nebezete amwe kuregana na nguto ira ciethiritwe igitambua. MCA uju akirikana kwinyangia milioni 10 iria ciathuri ni untu bwa uthondeki bwa barabara imwe ntereu. Kabera norotete muregani wawe wa gisiasa na ritwa Muriungi Mkombozi akiuga ni wo ciumitie kumwakira ritwa ntakariuga Mkombozi na njuri yawe noka paciumitie kwaragania ngwataniro gatigati kawe na ngabana Kawira endewe agatigira akwithirwa akiujuria mawira ne jawe kirimukari wa thirurujine. Marion Karugi na ripoti iji. Mukoi Mwanko Kinya Kalankware waziri wa barabara Mwanka kwa muthenjeri barabara wetenji kunende mbia cha barabara kansela none ni naire ni miario ya rua ya waru ya ereteke MCA wa dini ya thirurujine ni wa Isaya Muriungi ya utulota MCA urikuwa Julius Kabera kwenda kuona ni natumirite buthuku kigina kia kuthondeka barabara ya kuma thiru uturira Kalankware Mwanka kwa muthenjeri. Miario kirerete ruri MCA Kabera na kungathiria na no miario eje na rakiaria wendera kuliongete mirandi mwanya mwanya witithia na mbere irio kuthirirwa ngui kwa maternity hospital ya thiru dispensary na thoko ya thiru. Kabera na reanite na miario eje ya Mkombozi na kuorongo bomone bwa utulua nontu barabara eje ni moya ira cienji wa dine na Muriungi nerwe siasa ire kuraya na miario yawe yo mumenanithia na mama ni ya rwiroronkonia utina orokinya aru arimbe yete ukanukia urongo bra bwarirwe ni Muriungi kimuro na kiloroso bauni antu bamwe bara twaromba bokura na bara bari yitike kura cia thiru Kibera ibarekane na ngwe cia thiru ciritwe imapema muno kwanjiriria kureta siasa thai na witaginya kuonania barabara nti kumenya githei ya thiru kane kuma ku ngwataniro yakwa na ngabana bati twatanirite ngabana bobwea yora antu bathiru baicie kinyere ndaromba kura ndaromba na ngiromba ira ngabana kura Kawira na ngibera tukiotaro Kawira athiru ikona mantu amea na maendeleo yake ya thiru tubarabo tura bagithuka cia MCA wetu wa thiru baina to ciongo no muruthani na ngabana paureti antu agumira kwibon kendo basogere no ntu porongo bura baina bwo ote muntu wathiru tu bamesiasa baina cio ubaruthani na ngabana iturale githakeni gitono kuma miaka 5 ira twanikanire kura na twanikanire ntikweto twanikere lakini ri Kabere ya mwaka yumo bena Kawira Mwangasa tuina werbone no ntu barabara etu ino yongwe njaru ye ni barabara itunganisite na kikei wita maua nkolele nkona ringi barabara yetu niyo na tobwethiritie boya na inkolele nkona oni manto yetu yonde yesawa na MCA wetu ibieto minonto twamwere kura ni miario kinya kariba meneretie na kuwa buru kwina ngwataniro atika MCA wa Kabera na ngavana nabo ni baniri ni mirandi ya witithia na mbere wa dineze antu abakubinga bakorona mwesimu wa Kabera wethera no kwenda byo gabyanda ito murombe byo gabyando ewe wethera no kwenda ngwe to rombe ngwe ewe lakini bwana girosori ka utukumengo myake to ambiriti kuromba kura we urombete kura we ni myake ana awe Muriungire myake eto we ya ntuthie muno wona makosa ya Kabera ki baba kuthukia mwesimiwa ibareke kuthukia mwesimiwa wetu nonto o ikintu kya kuria ake bakwenda batumirwa ka message bare tukima tokiuba tu na tu atokaumia na MCA wetu nowe nkwendani bona na cia barabara ntikume iticia thiru barabara yetu romirwa rindira ngabana arabwithitie flagship wa thiru na tuwatandirite nwe na ibarabara milioni 5 yenjo bobwea yekirwa mwara bobwea kinyangwa ne bwithirwa bonde barabara bwite kubwithirwa na niera kinyanto bathiru bautumira barabara ingi thaiyo kwina barabara nyingi ira cia thiru ira twinjite iyindi ya flagship kwina barabara twinjite ya kuma Kalankware kwina Makamiruru nioni Wondi Fund kwina barabara ya kuma Kalankware kutura stage ibarabara ya Wondi Fund kwina barabara ya kuuma Kiutine kwa Borizi Mwanka Kariobangi barabara ya 7.5 kilometers ira twinjite na nara kinya bikibiki itireta ka kinya tubona twa witirira na barabara yu nibwithitu bobwea ikangirindwa na ibarabara cio tumbira bobwea na wananchi bathiru bawiritwe sana nkiripotera Weru TV kuma thirurujine Gembe Central mbeta wa Marion Karugi wa Kenyua.